Dobar dan narode, kako ste mi, šta mi radite? Evo Ramiza je dobila jedan prijedlog od jedne pratiteljke. Bez ime. Da, puno joj hvala. Ramiza je to imala namjer, ali nemam ja domaćeg brašna kukuruznog, imam ovo brašno. Da, nemamo gdje ni kupiti. Da, tu nemamo baš domaće brašno kukuruzno, pa ćemo danas praviti jednu puru ili palentu. Idemo prvo natočiti vode. Idemo malo soli. Evo malo ulja. I sad ćemo pustiti vodu da prokuha, pa ćemo praviti puru ili palentu. Počela voda kuhat, sad dodajemo purino brašno, kukuruzno brašno. Ko mora miješati, da ne bude grudva. Ajde, ako ćemo to sve. Malo pomiješati. Smanjit ćemo malo temperaturu. Ne pljuska. Da nam po očima ne ide. Miješaj. Ti to nagušće radiš. Uzeti kašku. Eno. Evo, narode, ova će pura biti za 3-4 minute do 5, jer to su sad ove iz vrećica, nije to domaće brašno baš ono. Da, što se dugo kuhalo, ali? Pa je. Pošto moja nana uzme onu klagiju. Klagiju, jel? Pa ja, uzmeš ono drveno kao klagiju. Ili kašku, ono. Pa miješaj, zabole ruke, a? Pa da, pa se veliki lonci pravili. Pa dobro, bila je velika familija. Evo ga narode. Gotova pura, vidiš kako je to lijepo. Sad ćemo tako malo pokrit dok ja pripremim sastojke. Eto ga još bijelog lukana počistimo. Eto pure. Da nas vrati u djetinjstvo, kako su nama matere, nane, moja nana pravila. Kad ja dođem kod nje u Fojnicu na raspust, kad sam išla u školu, pa ona nama napravi pure, začini. Ovako ko što ću ja sad napraviti. A samo što kod mene nije domaće brašno, da ja mogu. Da nema kod nas, Teško je kod nas naći. Na pijaci.
na placevima. Teško. Nekad bude, nekad, ali... Ovo je malo grad, nema baš. Ako nađemo, nekad kupćemo. Da. U pijaci tražiti. Tu nema mlinuva, nema kuda melje. Nađe brašno, ko melje brašno u mlinovima. Ko bi tebi sad uzeo, na primjer, da odneseš, ne znam da ti neko... Dugo je prije ono kad su ljudi imali svoje mlinove pa se žito nosila. Lijepi se za ruke, bijele ruke. A ja? Bijeli ruke. Eto, ostaje tu. Da nas ne bi uspavu. Pošto znaju uspavat nas. Biće to i bez toga, jel? Ja. Uspava nas bijele ruke. Evo. Jogurt malo moramo. Maslaca isto. Aha. Moram ovo za satarim bijeli luk. Koliko je ta stara. Mašina. To je dok smo mi bile male. To je staro, da. Da. Pa sad ima ovaki kupit, bo novi valjda. A nisam baš ovakav. Slično ovaki. Slično, da. Ali nisu baš tako kvalitetni kod taj. Sad idemo ovako, jogurt. A šiku, normalno. Žena se nahoda. Evo ovako, ovo je domaće vrhnice. Malo posoliti. Što ovu mutilicu? Mutilicu? Neću. Lijepa kaška. Ja to ovako vidiš. Pravo ovako malo. Pravo domaćinski ono. Ne daju se suče kondeti. Ma je, nakrkam ja njih stalno, brate. A šta će god se kuha? Dobro je. Eto smo sad pripremili. Ovo ćemo maknuti da nam ravadi oči ovdje. U frižider. Tepsi u sebi. Ulje mi više ne treba. E tako. Idemo
Evo. A šta sam sad opet morala? Joj. Kašiku. Kašiku, Ramiza, kašiku. Evo vidiš pure. Evo ovako ćemo fino ovako navaditi pure. Mogla sam ja to i malom kaškom, ali eto. Nešto ovako. Nisi ti navikla, jel? Ovako uđeš. A dobro, to će se opet malo sitnuti. Tako uđeš. Hvala. Evo ga, malo sam urala, sam u džezi, ne primam i druge suđe. Evo ga, maslaca otvrljili malo. Diš. Ma, neka ga tu. Ma rastopit će se toplo. Evo vidiš. Ugasila sam dobro. Sad ćemo staviti malo ovog parmezana. O, nane moje. Sad ćemo staviti parmezana, sira malo gore. Evo ako vidiš. Mi ćemo baš puno, jer je on malo jak. Evo narade pure ili ti palente kako želite. Bujrum kod Ramize. Eto, sad ćemo je malo zaliti. Eto, draga moja pratiteljko, bujrum na puru kod Ramize. I dragi moj narode, bujrum kod Ramize na puru ili palentu, da me ljepše bolje razumijete šta kažem. Bujrum narode, vidite kako je to lijepa pura, vraćamo se iz tepsije svi da jedemo za sviniju, pa svi malo pure, kašku po kašku, nestane brzo. Eto, dragi moji narode, ovo je jedno starinsko jelo, koje smo svi kad čobani čuvali ovce, hajde pure, hajde pite, hajde ovo onog, a pura je glavna bila za doručak i za večeru. Pa eto, dragi moji narode, ako želite i vi sebi napravite ovako ko Ramiza pure. I puno vam hvala što me gledate i pratite. Svima vam puno hvala od srca. I like, subscribe. Puno vas Ramiza voli, to sami znate, da ja stalno ne ponavljam. I čao!